Almir Drapljanin, koji vo ponedeljnik odbeše ekstradiran od Kosovske od zatvor Dubrava, zatvorskata kazna kja izdržuva vo Štip. Drapljanin je osuden na doživoten zatvor za ubistvo, na kazna zatvor od 15 godini za razbojništvo, na 2 zatvorski kazni vo vreme trajanja od 1 i od 2 godini zatvor za teška kražba, a imaju šte 2 uslovni kazni za teška kražba. Toj ke bide predmetina dopolnitelna istraga, bidejke postojat seriozni indiciji deka bil involvirani vo drugi krivični dela izvršeni na teritorijata na Makedonija, za koji do ovoj moment ne mu je podnesena krivična prijava. 35-godišnji Drapljanin beše uopsen letoto 2012. godina vo Uroševac na Kosovo, otkako kosovskata policija vo stanot kada je prestojuval najde ogromen arsenal oružje za koje se pretpostavuva deka poteknuva od vooruženite grabeži vo Skopje i vo Tetovo. Po Drapljanin beja raspišani nekoliko međunarodni i pogolem broj nacionalni poternici za brojni teški krivični dela izvršeni vo Makedonija.